Tadi kita naikkan layang pertama tadi patah teman-teman. Nah, layang kedua robek hitam nih. Robek teman-teman. Nah, robek tadi teman, angin sangat kencang teman-teman. Nah, kelapanya bergoyang keras teman-teman. Ini teman-teman, yang lewat juga melihat kita main layang teman-teman. Anak-anak cukup ramai teman-teman. Nah, lagi bermain bola sambil bermain layang teman-teman. Nampak teman-teman. Aduh, teman-teman, jatuh. Aduh, jatuh teman-teman. Wah, kencangnya teman-teman. Huh? Uh-oh.